Dobar dan. Jeste živi? Ja, jesmo. Koliko dugo čekate? Pa juče sam negdje od 4. Od 4, wow. Pa gužva Ne praznici. znam ni to ni računati. Pa praznici, šta da radimo? Svi Da. još je kući. Da. Nema niko tu. Niste iznenađeni, a Ma, ovo je taman normalno. posla, Ovo taman nije, posla. nije vam prvi put, jel? Ma nije, praznici. Pokažite nam šta imate tu u auto. Vidio sam da imate džezvu. Sada da Da. mi prođe malo vreme. Da, pijete kavu i Pa šta ću, moram. jeste natankirali prije nego što ste došli. Pa zima je, mora da ima dosta goriva u rezervoaru. Da. Od kuda vozite? Ovo je švajcarski. Oh, wow. I onda lijepo je bilo vožnje dok niste došli do Zmajevca, a? Pa šta da radimo? Da. Vidi, takav je posao. Da. je posao, Nije vam suština. prvi put. Koliko Pa dugo nije. vozite kamion? Pa 35 godina. Wow, jako puno. Onda ovo je uobičajeno. Pa jeste, sve to fino ide.